UMLA cannot chilong u Adalbert nongrum mentagasngi ulwanra yakan Meghalaya Reservation for Non-Creamy Layer of Scheduled Tribe in State Reservation Policy Bill 2024. Bantarwa hakmat kayong dolba tauan handoi yakane kabil kala sya kantaj haden ba Deputy Speaker Timothy Disira ulakot da ka Washwood katra ibabun kimpediang yakane kabil. Adalbert ulaong lawanra yakane kabil nang banbu yakabha ne ka reservation na kabanta kibadu kibalong isidul traj kajala hapo ka reservation policy udaong balayoi babun ki st kibatlot kibamla abanikun bat katkum ka artikel kanriu bakasan ka constitution ka India kalasya ban pentikna pan ai jingmentoy hapo ka reservation panyarap yakitu kibadang saden susu udah kedeuru ya kabala rai ka Supreme Court akine kesngi kebala dem kalonghi bandrung susu ne sub classification ya kisidul kas bat sidul tribe yakine la aibor haka soka jela banle udah ongru bala don kam ban penduk no cisundon ya kajingdon ki mahajon bat kibadu dakaba ailat hi kaju kamtam haka liang ke pule putih bat don kam dakaan kebabiang nang banla bankentiu ya kitu kadang saden udah kedeuru ba ki mahajon ki don tang 10% tang ba ki labat ya ka bor sincar ya ki 10% ki baduk